Thanji Bangli Sami Gitanjli Hansepi, Aprangsi Berta Tepi Arjuikta. Congress Ratcharia Songpen Pini Farmer Bills Aron Repen Kipon Dera Puthak Kachesong. BJP Ratcharia Songpen Saichuti Kia Puthak Kiklem Pon Apot Ferangkia Mai Kangni. Bokajan Block Congress Atum Penta Cepatir Piponsi Farmer Bill Surihini Rainkoy ke Khamke. Ingdeng Troksike Brahini Kapta Aso Mahangke Thegarni Pini Methang Asai Hamalong Katalon. 25 Nilip Constituency Arlo Council Pen ke Pale Phan Pharoi Si Pen Phan Phokep ke Tarapunga Hawar Kaching Thur Awar Sai Palinang Jipu TADC ke Hang. Assam Pradesh Congress Committee Hinpen Kaping Kharating Si Pini Karbi Anglong District Congress Committee Tumpenta Farmers Bill Black Bill Pen ke Pondera Puthak Dipu Rusemson Singh Ingti Mirbari Thengnualong Kachesong Kedeng BJP Sarkar Atum Aron Repen Parliament along Farmers Bill ke Pondet ke Jakong Pensi ke Pon ke Nitum Congress Pen ke Chedon Dun Tekte Pusi Perang Keang no Nang Pachini Dun Sonsi Bangso Bill Karbi Anglong Ta Nang Levekpo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Atumta Lahaya Puthak Matha Pon Nangpo Lapen Bangso Bill ke Pondet ke Sai Chutikia Radapan ke Pasundo Ate Kompania Phansi Pipon Lapute Ador ke Supensi Chonam Nangpo Lapen Asap-sap Sai Chutikia Radatum ke Chokle Mathai Avidet Poputa ke ADCC Dunmai Puroton Inti Perang Keang no Ningje Pon যে বিজেপি সরকার ফার্মার্স বিল যেটো কি পাপাস তাসো কিছু দন দে আং ট্যাক্সি যে তুমি চিপাকলাং লো তাসো বিল বাংকে खेती बाती की चुकले में तुम था आके मैं बिल करी खेती बाती तुम था ला बांके मोमोज तमे अम्मो यार को कांग लोग या बिल लो तासो बिल होय हेनो में बांके इली तुम ऐसे कांग्रेस पार्टी निजेती आई ता ना लो अलांग तुम अलोंग जीतू के दो तासो सरकार लो जीतू नॉन के दो बम सरकार लो मिनिस्टर मातसी hala dakke G2 ki resign tame resign lo alang list tame ka do ka bechini lo har Prit Singh Kaur badal hala hede hala same resign lo alang dissatisfaction la pena so bill ke chok che hala dakka do ka be India so rat hasame patang na sipini ni tum la dakke do tame Karbi Anglong District Congress All India G2 non farmers तुम्हारे किसी दान पे कितियों तुम्हारे किसी दान पे ये तुम ताकि किसी दान दो ना देख लो बस वो सर्कुलर रहते हैं इसीलिए तुम किसी दान दो लो लेकिन ऑल इंडिया पुलोते मुआनी सी इन्हीं तुम्हारे लद्दाख कार्बी अंगलोंग दाना इफेक्ट करती करेगा लसी लद्दाख स्टमे इदू के ला खेती बाती की चुकलेम तुम्हार किमाथा कजिनसो दो पुलोते नॉन काउंसिल सोर्स तमे अलग तुम चिपक लांग नंजी लसो रॉन के लिए तुम चिपक दोनों दे पका लसो तक तीन ता बिल दो So tinta bills tame ka do kavya bills tame lage piloma government tum in future ka do kave multi-million to ala so company to mansi people lapen ihek dihek khiti bati achichi chachalong lege do tum han ke alang tum bank ke marketing a prospect bar ke long on athemal hai company tum han pitang lo flote achichi farmers tum han ke alang tum han ke matha damun elo kithe dung han se matha na pelang tu monon pi ajada price tame non ako kalis tame ke bang jani ke sumpo jere ba non tum theklong lo jang thu pir the ka do ka doors tame company tuman pia da join si G2 international market lo ador kom he ka fees tame ke pasunun ke company tuman ki pia join la sonda taxi mo kiti bati ki chukla tum ans tame ये तुम जी तुम मंदी सिस्टम नोंग से बिहार लो पुलोते हला सो तुम हन के पिलोंग ले लो News Text Report News Pass Karbi Anglong BJP is Karbi Anglong District Committee Tumpen Pini Methang Asai Hemlong Pherangkiamai Kangnipon Bangso Pherangkiamai long BJP Sarkar Pen Parliament along Farmer Bills ke Pon Pen Sai Katiki Aradaphan Mesana Phan Lapen Nitum Chiti Acheklo Inquirer Nerkep Arni Pen Phere Niphai Hinian Sai Katiki Puthak Than Pon Lapen Warsa ki Pipon Anta Pajer Pon Than Pon Loputa Pherangkiamai long
MEC Dorsing Rong Hang Pen Ning Jepon. Lapen Bangso Farmer Bill ke pon aputhak akaprek arat charia song atum alephan mathasi rataphan ke than pamang huponlo lasi ratatum lason along manghudunang ni putak Pherang Kia Mailong Ning Jepon Pherang Kia Mailong PM Raju Tiso XMLA Vidya Singh Ingleng BJP KADC Kongchun Bang Madhuram Lekthe Dilip Ronghang Media Cell Vidya Singh Rongpiatum Chetongdon October 2 tarikan bangke Ceklo John Society litum BJP parti hin pen kedengkong atengsi East Karbiang litum BJP parti penta litum claim kon pacun konun pamilo then nang litum halahai kato kawelong kami litum claim kadam lo nang sun tabe ikon no bangke kedamtang Arni Bharat Parliament lo Narendra Modi Chipatir Piponsi Bharat Prime Minister Narendra Modi Chipatir Piponsi Sai Chutuki Arata Tumphan Etana Kera Piponsi Afhan Alang Litum Jogwan Pem Deklen Medam Labang Sawai Abang Sai Kelong Ya Phansi Ketotang Labang So Sai Kediki Tumphan Aron Ketotang Apthak Anpar Ta Aron Lar Kontusi Non Akimi Aron Jum somse ponlo labang soron pen pabangke penahan sai chutugi ara tutame kejoy kidopo la pena kating chut pontum te konopo pen an party opposition political party BJP pena kaprek opposition political party tum labang so tha rata pang ke parlin pon hidu te konopo sila bang so bangke chok chedelo tum Lapin ya press media pendabe tum pinden ponlo penampa labang so puthak nitum parti hin pendabe nitum top tier pen nitum so lam klan tum ipono News Text Report News Fast Karbianglong Pinianarlo por phai kori siapor Block Congress Committee sai hemalong Karlitang soiterangaphan Chikimo pedoponsi alangli Sarupathar Mandal Congress Committee along Dun Maipu along si Khidun Bomsita Keso Kecholong Lokajoksi alangli Chewoi Juilo Bajikre Sira Chitima por Puthot BCC Sai Hemalong Pen Armu Chejeng Pedo Bokajan Town Lapen Subhash Chandra Bose Kumlin Adungalong Dharna Pedo Pontu Dharna Kedo Ponahut Aluhiatum Lam Theke Jai Ponke Lake Non Kedo BJP Song Mate Gof Kechari Bomatum Sai Chutikiara Tumapan Mathapon Pipin Pen Farmer Bill Surihini Ra Inkoi Apas Pondetlo Farmer Produce Trade Lapen Commerce Production and Facilitation Bill 2020 Farmer Empowerment and Protection Agreement Bill Assurance Lapen Farmer Service Bill 2020 Essential Commodities Amendment Bill 2020 Non-Ke Parliament Along Act Pintong Detke non-sai Chitkiara Ratum Arideng Kedo Anta Multinational Company Arideng Jakong Dam Epo Pupen Chenglok Penangan Alam The Than Pachinipon Pinila Bangso Amayalong Aluhi Kachetong Dun Chandan Patikar VP KADC Satra Teron Secretary Karbianglong Autonomous Council Lordson Indowar Manketar Mazi Doloi Kro Budheswar Kathar BCC Amai Phupen Chenglok Yot Mohila Tum Chetong Dunsi Pini Dharna Kapado Ponalong RDP Dun Karbianglong Primary Teacher Association Mate Kapta Asong Atum Pini Indeng Troksikep Rahini Mahangke Thegarni Talon Ponsi Jaime Kateng Pen Adaba Pormalom Mei Phi Lapen Kongchun Bang Atum Pen Songalama Ingtur Ponsi Laso Aphi Rata Mei Phi Ingni Ponsi Kapta Mei Phi Langtui Pi Rong Pi Pen Cepahem Phu Ponsi Kongchun Bang Probin Hansi Pen Aluhi Atumaphan Pachini Ponsi Aluhi Aman Pen Kapta Bidisar Panchom Singh Karbianglong Autonomous Council Joint Secretary Rohol Amin Hirangke Sonju Bora Sodu Asom Kormasari Parishad Robul Kolita Sodu Ahom Pathamik Sisak Hantha Chunbang Rinal Das Karbianglong Autonomous Council DPEO Arun Teron DPEO WKA Ramsing Terang Pen Chenglok ke thegiding atum chetong dun sing ing samjin pen indeng troksikem rahini kapta asong mahangke thegarni talon pon
25 Nilip Constituency BLCC Chairman Benson Ronghangaphan Tarapung Area Development Committee TADC Ahin Pen Pinpur Alopajirdam Bangso Lolong Kijongdam ke Council Pen Block Pen Tarapung Aphan nang Kiliakam Doan Sita TADC Aphanta 100% ang Bonglo Pute 50% ke TADC Aphan nang Pinangji Pusi Jongdam Ate Local Committee Atumta Kelangpon Thek Kiun e Adim Kipidamji Lasi Asontin Akamalongta 100% Angbong 50% ke TADC Aphan nang Pinangji Pusi Jongdam TADC Maipu Wesley Hanse Kongchun Bang Sing Tokpi Klembang Jen Rongpi Atumpen BLCC Chairman Aphan Thanpon BLCC Chairman Ahin Penta nang Pipo Pusi Lamchak nang Chipidun Tarapung Pen Joy Sing Teron News Fast Karbi Anglong Non malam sofa bertain ton sinem. Come one, come all. Langni TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Bertagang ton pen nang cirui tulo. Pining aning kanalong langkithia purun lake Karbilangpi Hydroelectric Project adem ke thua joksi laposona kisung ke phona Karbilangpi Hydroelectric Project atum Karbianglong longpen rehingame ponsi kuti ale cepalong lo seta Karbilangpi Hydroelectric Project atum barla porahut dem anghap ke thopen hawar ara datum kisung nangke ningduk meme pusi kisung ke phuara datum pen ningjerinti aleng litum pen kaningje ponke la so alang abang ke hydro project tum nang lop tiki te la sikiti miti abang da lukson elo sitame nilitum dak wothalang so ang kang along hampang asong do pik la so hampang asong abang ke Congress do BJP do ASDC do la pencenglok do pik lo hampang asong boy phis tame pinia nianta nilitum dak langkung ahabar ke do dak Karbi do Bongali do ba Nepali do Kisung do piglo tame pinia nianta dak hydro project along inut bak aham phangasong ta je uda mahaya bang ave tasit thek dak lo je dak itum khei keching hon thorom alam ni pudam de ba party alam pudam de lasi anma keching hon ke dak pinia nian thek dak Lasi wothat langso angkang along kedo hampang asong kedo an atum hemrit langkang lumpen kisung ke pho arada farman Karbilangpi Hydroelectric Project along lamthe isita kepale dam abang ave pusi kisung ke pho arada tumpen ningjerinti wothat langso pen Rajan Ronghang News Fast Karbianglong Samilangso Block Mondol Congress Committee tumpen tapatir PC pinindok moka methangasai hemalong BJP tum ke claim kedam Kecok je putak dharna kangni laso hut alang nitum kaning je tengke Samilangso Block Congress pen labangso thana pado bangke nar tuma chigi no non all India BJP government atum krihok birodhi jitlo ain ke papas hala sosini tum Congress pen ke protest lo nasipini bangke Karbianglong chatakla all Assam se laso bostu protest kurilo nasipini tum protest kuria karon re no non BJP sarkar bangke laso ain birodhi ke lake heko inglong aso to mangke sumpi Heko Karbianglong ratu dak 70-80% ke lada bangke krihijibi itu bangke sakuri bakuri ave business ave industry ave jongsi inglong so ratu han chui bo e lothe chui ko kuwe chui bahal haya kuwe bichia ta si ador dam ten exact long le polote don bangke itu nge sum pigi itu bangke tasini tu bangke lasung krihok biruti bila bangke kunu poitha ami namanu ar hek kunu poitha ain do ami namanu hekana je ami protest kurisu procession kurisu যেহেতু কাৰ্বি আংলং তথা অসমত যেহেতু 70-80% আমি কৃষিজীৱী গতিকে সেই বিজেপিয়ে এতিয়া সেই কৃষিজীৱীসকলক হত্যা কৰিছে অন্যায় কৰিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে আমি বিৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ পাহাৰীয়া মানুহসকলে পাহাৰত খেতি বাতি কৰা যিবিলাক শস্যবিলাক তেওঁলোকে বেপাৰী ওচৰত গৈ নিজস্ব দামতে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব Cari yang kangalong BJP itu rong group, kita ketemu kan
aron repen na bangso ain kiti kapas pon aputhak nin ting kami langso blok congress pen idai pon dharna program lake rong sorphan matha pomsi mak tiok kam choklem cha dokumen matha pomsi ni bangso ande claim pon iklong na sinitum kibang dia por sitame sami langso blok pen ba sami langso blok congress pen jongsi lapuson rong sorphan ka chinek ka hulo lapun BJP atung dopon bom lang kulong tenik tum an suse kachesong pantang Dogmuka pen long kiram teron news fast Karbi Anglong. Pinia berta lansi pajullo dome thakme kardom.